الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الآية. حضرات المسلمين والمسلمات، هدانا الله وإياكم أجمعين إلى الخيرات. Merantai pengalah Ta'ala Lirana kita melebina Benar itu makadai Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Ini kan paling ngerani. Benar itu alladzina amanu sehingga terpenuhi tepat kepercayaan. Betuanna mata ini angkanganna pengalah Ta'ala persiwai. Mata ini angka malaikatna, angka kitana, angka surona, angka as-surmundrinna, angka toriasang kira-kira watantuna papitutuna. Ayan na ho, kuwasan, talpunay tepo. Maducin na tentuan minang kapangalah Ta'ala. Pancajiwisin na siwa-siway. Misam manang magkuasay manang. Degaga konsid na. Siwa may pangalah Ta'ala. Alam na may puwan di sumpah. Degagalay niya. Jadi nataparilag ba iya natantuangin, nayakinkan, najasapat tuang ka na pangalah Ta'ala. Ang raning ang kamalaikat kita na, ang kato kita na. Kato suro na. Ang katuas surmulri. Ang katoriasan toto. Ano matanto pula di sisina pangalah Ta'ala tempat din siri. Kaya malalaro at panganarya sa ni tepat. Di
Kinawadul na sasala yarusisi na tawi. Di naman doon kitapat na tawi na riko, di na makasimba pero dasar keimanan. Yun na tayo, itampay ni pangalatala, di paringaran ni pangalatala. Makaresinin na ito matapay. Ito tungat-tungat ko ni pangalatala. Binrumi alin ni Paul Risinino at di makasulang ni Sisin. Hindi makasulang rilino, makasulang riahera. Ito tungat-tungat ko. Mundiya, waltanzur nafsun ma qaddamat ligadin. Paroy na pikiriki na deking. Sinin na tawi. Tungka-tungka tasib itaw. Paroy na pikiriki na tanga. Aga na rin na panapaan niya lina. Untuk esok hari, untuk baja. Kalau tahu kau ribu musibah, fikir mereka. Ada lompat kau baja. Kamu ke persiapanmu. Ajak kaya bawang pikirikin kaya sulit. Pikir itu baja. Esok hari, baja. Jadi nelor ni pengalatala itaw alay na nelor tuwing tanga madekin, pikirikin madekin. Rinawa-nawa ito hapong. Agar ikaw. Mariku salay ni Yesus. Baja. Yaro baja may kanakam na. Pagdingi baja rin itong katango parihino. Yakupura ni ramalam matu. Agasi. Kanaga persiapat ka. Makada magkusimatu upugaw Kupura ramalam. Tapi kira-kira ni Meloy Panguloy. Melo ki maga kuburi ramalang. Melo ni pajang sampajan. Antara pura na pidok deke melo sikap pidok ba. Jadi mereka nak kena dan nak pengalakala. Jadi nato nak kenai hari tua. Ang kukoy maloloki. Idi maloloy mo pa. Tapi kira-kira ni kumatoki. Ang kukoy masih bujang. Daripada keluarga ta. Kung ka na keluarga ta, ang ka na persiapat ka. Kepada keluarga ni. Sebaya tewe daripada keluarga ta. Kena masih ya muda-mudi. Ya kumatawa ni Roma tu sudah berkeluarga. Sadia mana ni gameloe tanya-menyemangi ke Roma tu. Ajaji pengalat Allah na pamimki. Isinin na tumatapay, matapayin yung kapangalatala, ang kamalaikan ng kasuruan ng kakita ng kasuruan din na, ang kapapitoto na, itaw ko rin pangalatala. Pikirik ito'y madeching, tanga madeching. Aso rimon-rimo. Ariyan na yaswewe. Yaswewe, manasanin ang kukoy, makadamapakoy, onrota. Kaya baja, kota salah ini ya sewe. Baja ni muda.
Melogi terima kutu bagi tutu. Melogi telu kedo alala. Napa aja ni alala. Betul tak masiri ka. Betul tak majule kira-kira aku terima kau gitu. Ama ko de pagagana apa. Kung kana apa. Agana persiapata. Sadiani gameloy tajarakan. Tapi kira-kira man ya guru man ni masita. Meloki magay anak taramatu ko kiana ni. Makukode pagagay. Ko kiana ni. Meloki magay. Meloki solani, meloki. Ang tuliga kami lo solani. Nakikode tabi kiri masa depan na. Agalo tapi itu. Jadi pengalatala na pangatani menyatanna. Utamanya orang-orang mukmin dan punya kepercayaan. Siaplah, pikirkanlah hari esok. Makukore de pagaga jabatamu, bujamu po, joka-joka. Dari kotakon ke jabatamu, bajai sana dia. Pikir-kira meni, agana persiapanmu. Mereka na tu pemandangan di mereka. Masulang nianu lantara mapakuye. Madecing lanu lantara mapakuye. Jadi koromatu kong kajabatamu, nilito ko masulang. Pada iro po masulang nito. Tulit-tulita ko tawin majaasan na. Menjadi racun beri masyarakat. Nilito hari esok untuk hari tua. Jadi napawami mengi pengalata tahu. Pikiri ko matu. Demo tuloy munro apakot. Ang kamati ng katanga-tanga tao ko. Maaga na ko tanga-tanga tao ko. Ang kanaga persiapan. Kumatawa na matu, sudah ada persiapan. Kanaga persiapan mo kumatawa ko. Demo lo tuloy nagkaresya. Jadi malolo ko makukuha. Siap nemno, mempersiapkan. Agama lo mundur kumatawa ko din na muli jokay. Mereka tu tahu dia nak mulai jokai, dia nak kita, buta ni. Ya kuma tahu mereka pada ero. Kamu tu kiraman resi bawa nak, pikir kini ni nak kuat. Oh jadi pengalata alam lah, dosa akan meneriakan. Kalau ni persiapan. Kalau tangguh nafsu makab dan ligadin. Lebih-lebih pak. Asota makukoy tumupi. Kumati ni. Aga na tundili uri kuburu. Ang kanaga pa dagaragata na rikumati. Kaya kasi tao ilamma. Siya rin ka na tao taita. Baini na di gaga melon no. Anak na di gaga. Sahabat na yaman na magday na yung siposi de kami yung sibaw. Liyo reale tawag. Ana na timpo nili. Sahabat na padaranin na. Timpo ni tanah. Liyo reale. De gaga pache galun na. Tukona, bola na de gaga. Banda bawa cari-cari cedek. Iwalungan ni, ibukuran ni. Lawan na. Muisin na dia satu yalay. Kung kalawan na. Oto na yalay manang. Jadi pero agar mo pugaw. Kung liwari na karo, sabihan na kami lo'y raga-raga ko. Malo'y mayro siliwari. Malo'y muriwari. Malo'y mundri.
Mereka kan mungkar nakir sebagai tempat pokok yang kemungkar nakir malaikat. Sadiani ga jawabanna. Tapi balin matur. Allah Ta'ala nakangatanin ikaw. Wa tanggir nafsan. Makad damat lugadin. Karoy na tanga maditing. Pagkatong kayo, tasibir tao. Masing-masing manusia. Karoy na tanga maditing. Aga na bila umatu ko berhadapan ng karnakit. Layak ko. Yoro ano kejadian nero. Hafidha Rafi'ah. Angka tahu napakarya walad. Angka tahu natunay lad. Rafi'ah angka tahu matandri lad, malebih lad. Lagi kotokon ito serimundri. Kuni rumun nasani ka tahu malebih. Kuni rumun nasani ka tahu matunaton. Niga tahu mariawaton. Jerilino, ede pada ripahang. Ede janji melebih ripak kita. Padahal tahu matuna risisina hakiki. Pada nirutuna karuna. La'natullahi alaih. Joppa-joppai karuna. Matunangan tonang at tosogi. Rihulu, ritinrosi riwawan na siya rekan. Manasa labirin na irita. Kekayaan na. Anangka, anana makada. Angka tahu makada. Tanna podo makoto manarwana kumatu. Ayerono na susu becue. Maka de tanna podo de upadayar. Lajina kare to maton na magi ng ka tia kume pada na malebih tahu tosogi to makasi. Maka de yana ro tahu matunan na pengalata. Kung sesena lahirnya makokoy malebih irita. Padahal tahu dia galing ngalada pengalata. Jayero lino dengan caji ukuran. Maka dia nak tahu mau po. Belum tentu risisena pengalata. Maka dia pengalata lah inna akramakum indallahi atqakum. Kami nama lebih risisena pengalata lah boleh ridi temenang. Niga kami nami tahu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terhormat. Menuru adanya pengalatan. Jadi serimundri mencaji peperinggaran pengalatan. Hafil botur rafi'ah. Engkau tu tahu matunalad. Engkau tu tahu kuni roman nesa alabirna nanya onrona. Mati narikopole ni dia seme. Hari kiamat, hari kebangkitan. Tukon ni tawel pada mangolo risesina pengaladaan. Satu persatu. Degaga terjemahan. Tidak ada juru bahasa. Pasti disedi tahu mangolo risesina pengaladaan. Tempedin Rasul anakta. Tempat din Rasul keluarga. Dan Rasul orwane tadi gaga. Alin naman at tayo mangolo risisina pengalatan. Kasedi-sedi. Bertanggung jawab. Aga pura na papolo di utun na mundo Illinois. Aga ang kamogiga. Pakigune umuruna. Mayari kapit pogi. Ang kamugi pakai gunai pada sengan na yari kapit pogi. Ang kamugi pakai gunai pakai dalek riring di pengalatala. Yari kena pakai papole anu negeli pengalatala.
Pada senan na paimong, ngada senar itintu ketaw. Jadi yamanan naroon na rampit ng Allah Ta'ala. Naturiangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa rekomendin na po na itawag kesadaran. Na po na itawag keinsapan. Aja nandro relino rogi. Naroging niya lena. Naroging niya umuruna. Matigas rimon rin ang law itawag. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ito parewa ka. Upugumanan ni sinin na de chingi puro tatang kung parewa ka. Sinampak mo puang, sidik mo. Kadai pengalatala awalam nu'amirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkaru. Degero na puro wereko umuru. Yanondoy maringarat tau melo maringaran. Wajakumun nadir. Nanya na pulay ko tau maparingarang mapatike mapangajar. Narikoy pareho ko, nriwa mo kumakopay nun. Siya gana pangajar mong kalina. Siya gana papayita na bitak ko tumadaway tau matampay. Suroy siya gana. Dega mo kaleba ka. Dega mo pikiri. Dega mo nawa-nawa. Magamita akiba na tau madurakay. Magato akiba na tau munriin niya dadan na pangalata. Jadi, suri munri tidak ada alasan. Maka dia tahu yang mapadi ka. Aga siri pawangi. Maka damaga paperina. Nabi Ayub. Walasan na tawe lasa. Maka damaga lasan na Ayub. Capu jukuna ng relo. Nadenang ka na pa dya pakasiyan. Narikomelo ay magkasiyan. Biasa na pawang nulo eh. Kada kawading ni Riolo lesoki. Taro ka magkasiyan Riolo. Pura pa sinatu. Pura eh. Alay na jepulo eh. Napakkan na ito ng Rialay na nandre. Yuko na melo eh nandre. Agangkan na. Capu ni wading na nandre ulo. Agan naman ni Monro. Atin naman ni Monro si Bawalilana. Ari ito ko ero. Mangol pangalatala. Puang. Rabbi inni massani abdurru wa anta arhamur rahimin. Puang. Masusaladan na kasi. Magkari pangalatala. Ada reki ko gari. Ayub. Walay yasamuri lalanna na bisa baray. Tau matong-tongan ni. Aga na pao. Dewa dari kipang, dewa darari karena dewa tarini kapitotota. Kumarumanan ni. Aga na upake maringaralori di pun narikonandri niya tiki kasi. Aga to na upake madampi-rampi nariko dini galilako. Ayamirwa modan nami pang. Jika kode kau lor ni pang aja tarik capu pang. Terserah kore di pang. Sila lona. Madan na ulay. Saya sana riwayat saya ditep paribotanan, saya ditep paritasi. Kedua-duanya jadi obat. Tep paribotanannya mencaji awani. Awani mencaji obat janina. Tepari waiye mencaji lojo. Lojo mencaji tui obat menurut penyelidikan tabib dan dokter. Hadirin hadirat. Maberes ya lasang. Tosugie puang. Sabana na madoro pakasiyot ko na sila hindi matumpre na orang paramay ka. Yan na ro jagay, yan na ro piara.
Maka dari pengalah ta'ala, siaga waram peramu. Kaya mereka waram peramu na iya Nabi Sulaiman. Sulaiman na wala waram para siagigan. Dia nang kena salah pakasiyan. Iko siaga sugirun. Siaga utum, siaga kapalalutin. Nabi Sulaiman alung naman jadi kapalalutin sisi. Angin na parenta. Nabi Sulaiman. Kolo-kolo na parenta man ng Nabi Sulaiman. Di nang kanasala pagkasiyan ng Allah rin pangalah ta'ala. Jadi, di gaga alasan. Magkadasi tao ripo atay na sumardi nga po magkasiyang natandra ka pong gawa ko. Magkaday pangalah ta'ala. Pikogi batena tandra ko pong gawa mo. Maga Nabi Yusuf, puray balu. Ipotari al-Aziz. Ipotari tamalim. Di nang karasala pakasiyan na lori pangalah ta'ala. Jadi tamalabikon kay hadir. Di gaga alasan. At tungtungki. Aring ngeraki mangol lori pangalah ta'ala. Matuna tayo surimundi. Marajit tayo surimundi. Mumure komanda kilometer kalau yang lebih ni, lebih to kiri lino, lebih to kiri akhir. Jadi di pernah ini mana lebih ren, tapiarannya lebih retah. Tapak ini nanti itu kita lebih surimundi. Akatana dan pengalah ta'ala na pawaki nilurki, hati-hati. Ajak kita kalupaki, narirugi aleta. Risulami kesempatan tamundulilino, capro murui, agang kana lisuki mati lauri pengalah ta'ala. Digaga bukutta, digaga taruta-ruta, digaga ritajem, dan nyaman-nyaman risisino pengalah ta'ala. Akhir-kira makuniro, baca tayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.